profesorice Tatjane Stupin, učenica generacije je Dorotea Bazoka. Ja sam isto kao vi i ovo ništa nije posebno. Zahvalna sam profesorima ove škole, cijeloj školi, posebno mom razredu koji me voli, koji me prihvatio i puno vas hvala puno na trudu i zalaganju oko mene i hvala što ste mi svi dali šansu. Hvala puno. Hvala tebi. Dobri duh naše škole. Dakle, hvala ti puno. Hvala vam puno, sve vas volim.
Najbolji festival generacija 2018-2019 su Lea i Mišel. Evo tortica za vas, ja zagrljaj ga vidimo. Bravo! Jesu to vježbali na tjelesno, jel da? Slijedi odabir najelegantnijeg maturanta i maturantice. Najščekivaniji trenutak večer. Shine bright like a diamond. Number 24. Povećavamo vam broj direktnih rezervacija.
Produžujemo vašu sezonu. Kako? Saznajte na zoom.hr.